John Disney, yr ymwelwyr. Venables. Yw Hayes yn gallu achosi problemau. Mae fe'n fawr, mae fe'n glir, mae fe'n i sgorio! O, mae mor syml â hynny. Mike Hayes i'r Bala. 9fed gôl y tymor. Oedd ddim yn edrych o bod gymaint â hynny o fygythiad. Edrych o bod yna gyfle i'r amddiffyn. Delio gyda'r sefyllfa. Ond Hayes yn dal i dir, yn gweld i gyfle ac yn taro. Cyfle arall i'r Bala fan hyn. Smith. Bydd e'n hyfryd at Burke. Mi oedd yna opsiynau. Tu allan, symudiad da. Venables i'r Bala. Yw un ddwy! Bron yn ddwy. Symudiad gwych. A pan mae Chris Venables yn cyrraedd y safle yna, chi'n disgwyl gôl. Mae fe mor beryglus. Symudiad slick gan y Bala. Oedd hi bron yn ddwy mewn 2 funud. Morgan. Y Caerdydd yn ôl, mae'n glanio i Rosgro. Os na gyfle i Met Caerdydd. Rosgro. O, greu gormod. Mae gyda Elliot Evans sy'n taro'r postyn. Lam nawr. Y Bala'n clyrio. A Met Caerdydd, edrych o bod nhw'n ceisio cerdded i mewn ar y degau. Yn ffodus, mae'n disgyn i Elliot Evans. Evans yn taro'r postyn. Ni'n gweld llawer o'r Met yn hanner cynta. Maen nhw'n gorffen mewn steil am groesiad gan Elliot Evans. A mae ni'n mynd heibio i pawb. Mae Lam yn dathlu. Ambell un yn edrych tuag at Elliot Evans hefyd. Elliot Evans yn chwipio ddi mewn. Oedd Will Evans yno, Jordan Lam sy'n derbyn y gymeradwyaeth. Diweddglo cyffroes i'r hanner cynta. Mae Met yn bygwth eto Elliot Evans at Lam. Dyna'r ddau sydd wedi tanio'r Met yn ôl mewn i'r gêm yma. Evans yn cyrraedd am gol i Met Caerdydd. Wel, maen nhw wedi trawsnewid y gêm yma mewn mater o funudau cyn hanner amser. A Will Evans yn gorffen symudiad campus fan hyn yn y brifddinas. Elliot Evans yn dechrau'r cyfan. Jordan Lam gyda'r rhediad. Roedd y croesiad yn berffaith. Oedd yr ergyd ddim yn wael chwaith. Gêm ma di deffro Spencer yr eilydd. Benderfynol dros ben. Lam yn aros amdani. Elliot Evans! Elliot Evans i Met Caerdydd. 2 gol i 1. 2 gol yn y 5 munud ola. Yn yr hanner cynta. Beth yn y byd sydd wedi digwydd i'r gêm yma. Beth yn y byd sydd wedi digwydd i'r Bala. Met Caerdydd erioed i ennill yn ei herbyn nhw. Mae yna gyfle enfawr fan hyn prawn ma. 5 munud ar hugen. Sy'n weddill. Jones, Penya, da, Venables, yw e'n gallu creu rhywbeth. Sheridan i'r Bala, maen nhw'n taflu popeth ati. Nawr mae mewn! Nawr mae mewn! Venables ar cyffyrddiad ola. Kieran Smith ar Peniad ymlaen. Ac yn ei 4 canfed ymddangosiad. Mae Chris Venables di gwneud beth mae di gwneud trwy yrfa. Sgorio eto, a sgorio eto yn erbyn Met Caerdydd hefyd. Maen nhw'n nôl yn ddi. Tair i ddwy am gêm Elliot Evans. Croesiad da, Bala yn penio. Mae'n beder i Met Caerdydd. Y fantes yn 2 gol eto. Ac ar ôl mynd 9 gêm heb ennill, mae Met Caerdydd ar y blaen. 4 gol sgorio nhw yn y rhediad yna. Mae'n wedi taro 4 mewn 1 prynhawn. Burke. Ceisio creu lle yw hun. Jordan Lam yn ei wylio. Gwarchod y sefyllfa. Dal yn o'i Burke, dal yn o'r Bala, Kieran Smith. Llawn sgiliau. Howard. Yw Howard yn fentro am gol! Yw honna! I'r Bala. Evan Howard. Bwled. I'r gornel waelod. Yr Bala di sgorio 2 gol. Dyn nhw wedi gwneud hynny ers mis Hydref. Bydd angen un arall i hyd yn oed gael pwynt. Mae amser. Dan Spencer. Gweithio mor galed. Mae'n bas yn esgeilus. Cofiwch mae Jordan Lam di creu rhywbeth fan hyn. Lam yn fygythiad drwy'r pnawn. Creu lle yw un. Lam i Met Caerdydd. O, mae'n i mynd mewn. Mae'n i taro'r postyn. Nôl at Morris. O'n i'n meddwl am eiliad o Jordan Lam. O'n i rywsut. Anwesur bel na mewn i'r gol. Gwaith i hun gan Lam. Creu lle, creu cyfle. Ergyd ddim yn gadal, oedd hi bron yn 5 i Met Caerdydd.
a great win for your team and a timely win as well, maybe? Well, it's definitely a timely win. It's not the way we like to win, conceding 3 goals, but the form that we've been in, any result and any 3 points was a bonus for us, and thoroughly deserved. I thought today. I wouldn't say it could have been 6 or 7, but it could have been easily 5. We scored 3 at Cardiff Met and concede 4. It's not good enough defensively. If we look at our goal difference, we haven't been good enough this year. But going forward, we've got to be a little bit better as well. But to score 3 for us is a bit of a good one as well. So. And timing it nicely for the playoff charge, maybe. The playoffs is what you look for. There's this absolute sheer obsession with being in the top 6 because you're going to stay in the league for another season. And then when you're in there, then it's making the most of what you do. And for us, we know, and ourselves and Kevin Drew know, it's 5th spot's important. And we've gone back in the 5th spot today, and we've got a tough game next week away at TNS, but we'll give it our best shot in making sure we get as many points as we can so that we finish in that coveted 5th spot for the playoffs. As things stand, that means the playoffs, but we know it's never that simple in this league. There's an appeal process. Things could change again. So as a manager, what's your thinking? Are you just thinking, planning for the playoffs? Yeah, we'd like automatic promotion, but it's difficult for us with obviously 3 teams full-time above us, TNS, Bangor and Connah's Quay. So, based on resources and things, maybe 4th is a credible position for us. But the licensing, I don't know a lot about. We work hard, and voluntary workers work really hard for our club to, get us a license, and they do it in their own time and things. So if people don't get the license, then it's through lack of hard work, really. So, that's not for me to comment on, but, we've really worked hard for ours, and I hope if they do get it, they get a proper license, and they've worked really hard and ticked every box when they get it. And if it is the playoffs, you've been there before, you've done it before, probably one of the greatest results in the club's history. So it's not that, I know it's not ideal, but you'll be ready for the playoffs as well. Yeah, if we go down the route of the playoffs, then we'll be focused. We'll train 2 nights a week that week going into it, and we'll prepare ourselves the best we can. If Cardiff Met wouldn't want to come to Bala, Kevin Druids wouldn't want to come to Bala. Everyone's happy to be in the playoffs. Cheering when they get in the playoffs and things. But when it comes down to it, we've got a lot of experienced lads who've been there, done it. And that tells a lot. When it comes to big games, experience, you can't buy experience. So it's important, but we've got to be better than what we have been over the last few weeks.